Yo Gadangme table femi penye ba home based TV no ye Obęnkędi femo no mene ho gbagbeke na shine iyo ake mo femo ojugba mi hudro mo na iyo ojugba beno je ake mene woni femo echake fio mi je ake echake kura shimbon bodde nchekeji onani biye otwi ba todo ba na mi shi ake ton woni wie ake oba no sane echaba oba na ke Gadangme fomo bi pi ni yo manse ni bi pi kama metwi ano ni wo keji okwani bi na efe bodde nchoba na mi shi Obana ko ni bi fen ni lajo ye be ni samie abani fen abadra mi ko shimbon ake shini tane mo poteni sanyeji New Looks and Beauty Clinic leji money esanhe agbene Lukina Fashion Home leji money epekente ne ehami agbene Nales Collection le ehami aspatre fefa ni nwo keta shine 8th Avenue le hun eboni fe mo na enyomo Gold Star Air le nke ni fe mo le emesho no jogban denche leji money wo chata ni wo yen ken no jogba Noble Trust Herbal Clinic le hun eboni fe mo na enyomo shida pleji no Trustmont Enterprise le hami kente na ni akpe ehami breakfast bar le hun amefi osobolo ke mash ken ke lo komini akpotolo agbele ke tashine nyeme ma ye drafio maba Linda enti offer to osi wonko na me nko ye dey papa ina share ye fiti ye nkola brem I know by me se me nko ada nti ko Ghana flight here me try sister na me nko what about that oso akofo plane bi a plane no eni na me nyame an asema okay say fuck you will play no will play if it's a plane now kofu you na afena pilot fu say for afena mu sheki na say am yire ewo ye ame koto me body na me fa koye asuvem boko na de me kodu ye koto me body asuvem sabai sa plane no eno ani Gold Star Airline yes Ghana ni airline no Ghana ni airline to me don't let me come for the phone me come for the mawa na che se be abu ni wo busia foina eno ani Gold Star ni booking ya dey no answer better mo phone na wa www.flygoldstar.com Gold Star Airline Ways of Ghana Gold Star ekomia bebre ekomia bi te se London, Baltimore, Washington International Airport, Dubai, Providence International Airport, Guangzhou, Dakar, Lagos, Monrovia, Abidjan, Freetown, Conakry, Bonjour, eni mia bebre jo man bi benye sefen akenye mmemi ojogba beloji ake abebe gbiniji nyoma ke ten no niji jufo ni ho na ji ochi ni fe mo poten kote no ye Omanye aba hole ye gane ni fe mo ni te no ji ake Gadangme homecoming ake obabia keke ake Gadangme homecoming te shishikra no ji ake wonyeme wocheme me kuma mami ke so no papa Gadangme fomo bi ni dromo e fahame na mete manse ake amenwu amefe pe poten jemeni ji Gadangme pe ku strot ni ke sheda afie amenwu ameba gane lo ameba Ghana manemi ni afini wo jo ni ji homo ni wo yo ne amenwu ameba namba yo mo na eko jeme den cha me yo eko jeme peku eke ni fe na afie o na efe amefi ofe eko jeme oba na aka metawa aka wo ni bi alaje shimbo ame do Gadangme hi ojogban denche ni esanu cho yin aka amba pa hebo fefew ni ejimi she loko gbeme wuji ke hena no bi baba o maji acheme manyeme ke mla won pe bi fe ni amno na me be no don tetepo na hegbeke ba ni fe mo ne ni dani abaje ni fe mo ne hihie nu mo blafo loji akeke dan hweshi ke bi jowon ke gbelegbe dani ni fe mo ne je hihie ake ashi nyongo sa afe loko na afe wo archbishop totu leji money sole ni le hu ke gbelegbe de ke ba nyongo den jomo ke ani ni fe mo aya no jogba ni gbepa mo ni fe ni wo twehio abami ahawo no se sheik no te dowona le hu Islam jamo mi le hu e ba solesan de ke gbelegbe no fe no te no ojogba denche shi keji oba akwe ni fe mo na fe mi ona ke ameko ti poten ko efu amehi ke ni bi poten ni ka mo motria no aka titire ko wo Gadangme ni fe mo bi e laaje titire ganwe mo denche e laaje mene ko kwa schools ni ayane akase gadon achon gadon ne hani gawoji ni ti blame woji ni wole adete shole nkome
etu ofeneke ke ko komefen mene ewa da no ba na eko ke obi no ko ele no ko kraye shimene ga fomo bi ne ametwa me fa hia ke amba fe no ko pota amashi bona fe ni anya kase gan ejeme achon gan ejeme ne ya ba se na mo eha wojogba ne wonye me isu ma UAP shimo ma afo ehira we ko kono fe no ba ya no boden cho himma mi je ni ake shi boden cho himma mi no se makun se ma be ko ni wọ́yà rẹ̀ ṣíyàn ọdún òfin ọdẹ ni òfin tẹ̀lé ọba fún ni wọ́n jẹ́ wọ̀núwó bláfó àpótíá omíyètú níbi ẹ̀tẹ̀nù oní ẹbá ṣe hàn wọ̀ dáníwọ̀ ẹni mọ́ ajẹ́jì. Àbágo jẹ́lẹ́gẹ́yẹ́ Ago jẹ́lẹ́gẹ́gẹ́ Ago Nano. Eche. Kutua ke babi. Ago. Okay. Eh, Womawu. Tida kompani asasa. Na mken na wacho. No wacho no awoi. Chene. Mine ename. Ebu nebahe. Jabafu bae. We. Kumawa. Ya wako ni kukoba kwa awe ya uche asumagani na ne ba ya we ni dan to apida do dia kwa na so dia kwa ke ni ne ba ya kata man so brema ni sen kuna kase na ocho chene kenene na ni ocho o kere ti kwa ba e fro ko to se ibu ni da dia hun fre da dia da na ko ba e kuro kejo mo ayo mi pe ogi tolo so mo so ni ata ko ba e ko na wo che ko se ko ó ní mẹ́ni bàbá náà àjọ àmẹ́ mẹ́ni àkọ́yọ̀ lẹ́lẹ́ ẹ̀bá náà àmẹ́yà ní ẹ̀fẹ́fẹ́ fọ́ ní àgbo Omanye àgẹ́sí náà àfọ àmẹ́ àkàbàtà náà kíláàmẹ́ ó ní wọ́n ọ̀sẹ̀ kó ń kàkà àgbẹ̀ àgẹ̀mí ìṣe àbàgbẹ̀ wọ́n ká àgbẹ̀ṣe ọ̀fọ́ ọ̀tẹ́ ní ẹ̀bù ọ̀dọ́ àgbẹ̀ ọmọ káyọ̀ gbà ló wọ́n ní àfẹ́ ọ̀dọ́. Sisbilo Gadangme. Omanye asimu apelo konokoni ape. Shane onto. Oshami amo. Wono shiane kenjinto ni ogehao. Bena fe je mono gani zanki akabe ko ashe. Babua me fe me na yemi kuye. Ngene Gadangme encore avec le modèle. Ben a fait fier Gadangme pour plusieurs il était déposé bene. Donc on peut non responder. D'accord puis le bénéfice qui spirituel. Amen. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا ضالين
henu washe wabasumu ake wacho nokote wo ni woyo bie ne wonye na chocho soyu ita London fe nganiemi e ba tonwo nokote wo ni woyo bie nya wo twadi wo ha wo na chocho soyu yo chame kenyame okay ago mi hanya fe omanye ne mimba omanye hu kenjenye din kenkle madam homecoming gbejano to wekwe na jan ni madanye fe shi akengmene nyena eba kwehie bie ni nyebawa woni fe mo ne wasabla ni woke kudo ni chimoneji wombua Gadangme jotre ana ni woke kudo wonoya mokobabia ke many he won wokone ken sablane ebale ake Jane minchake ni noya ji babaoni ya noya majinstro trami Gadangme ye nileloy ni woye feloy woye meni ame teshon ye ame nichumu amlinka me nile ami ya san hwe wowekume ye manse ni ame majio washikai ni nakanshikae ni wa ni wakakudo wa mangana agbane hu Obęnkė nsho ni woyeshipon jin no echos no se woye oblahinke oblaye ni hiwa ni amesumo ni chumo ene meji wojotre ni wobabuana ni wakakudo wonoya no hewo be eshe ni esake wobua wohena yo trouble nyefe benye na no ni te no ake nke nyojugba ake osane oba na ye chaba ni no fen nye na nye ba na ake ka shifa ake Gadangme bia mekwa mefom ni chake mo aba ni wo shikwenwe mo emi ni ekalaje kura shimo esake me poteni yebu an woni fe mo na emi wo ji amgbo wo chon ne won ya ejirafi o maba memi Linda enti offer to osi wonko na me nko ye dey papa yi na share ye fiti en kola prem I know by me see me unko. I don't think ko Ghana. Flight here me to try sister. Na me nko. What about say that? what's what for play be a play no and in na me nyame an Asema what can say am fuck with. You will play, you will play. If it's a play now, kofu you na afena. Pilot to force and for afena musheki. Na say am yere e wo ye. Ame ko to me body. Na me fa ko ye. Asundwem boko na de me ko du ye. Ko to me body asundwem sabai. Sa play no enu ani Costa. Costa Airlines. Yes. Ghana ni airline no. Ghana ni airline to me. Don't let me come for the phone. Me come for the mawa na chese be abu ni wo busi afoi na enu ani Costa. Me booking ya dey. You answer better mo phone. Na wa go www.flygoldstar.com. Goldstar Airline. Ways of Ghana. Gosta, Ekomia Bebre, Ekomia Bitise, London, Baltimore, Washington International Airport, Dubai, Providence International Airport, Guangzhou, Dakar, Lagos, Monrovia, Abidjan, Freetown, Conakry, Bonjour, any Mia Bebre. Yo, I have four. You may win now, Pava, and the Noble Trust Clinic. Me and make say your friend Dr. George Donko. Me na me da Noble Trust Clinic anu. Noble Trust Clinic yaji abasubode bebre. Yaji best heart disease treatment center of the year. Yaji best liver disease treatment center of the year. Na the overall nankasa FN overall best herbal clinic of the year no. And also Noble Trust Clinic yaji. Yahwe ya robi ti say akoma mu ohaw stroke obi opa wo brebo mu ohaw anase bema ontumi endwun so ya e friend prostate mu ohaw embi awo yo ba wo dem de woni urehye mu a na ohunsuo no asaba ana wuti pai wo na wo haw no wuti de pa wo no enfri wuti no na mum efri ni pedua na kwa afoforo sembi a wakoma anase obrebo anase fever bi mpo na achew
Mobile Noble Trust Herbal Clinic, ye the modern infidie and our modern technology, and now ye diffusion the pedium. Jayebe Hunu, near the Bidra and Nam, yet their show, the Bibia, I come ammo. Yania lab, they try ECG, and I try scan, how we are suing. Depend on the condition of the Baba and any bay at the amount. She actually quite our banana in Apollo Junction. Ye been down summon and I say, Mamprubi. Frey was 0244 401929 and also says 0267 117 666. Noble Trust Herbal Clinic. Experience the true cure. Yo man bi benye fenye na kanye imwe mi shimo no ne channel kekeji ake ni fe mo na mi akpe he na no bi me short she fe oba na me ka me wie mo ke nga wo wie mo ka me mane ni ka me no ake Gadangme sa ake na ma me ka me na ni amashi oni gan aka laje kura no e won we no se hu asabi akropa e ke kente ma ne la ke na egbe ba shimo ye man se no ni sande chun la echu ene wa asabi akropa chi mo ni awole adomoshi ake ambassador ke hani ehye ne ke ni fe mo ne e ha je ko ji fe no e won wa ha le egbe ni amole atasen no ni no ni sana afe ahale no na ke ni fe mo ete no jogba mo fe mo mi shehi ne ka sabi akropa ne na ke chuchue le dina la folo ni ke di achiegba ata ne la po ne la ye manja no den cha mo ne den che o na ke kamo ma twi no lolo ba na ke la e mi she ke ngono ke ngomo na pa baba ona UNS mi ni ko wi oke ke ole mo mi oji amamo ke tuoni ya tuo ni ke ole mo mi oji o de so Gadangme. Papa so fu de ba to bu joge ba follow le wa le wo ke ben ya Cuba. Ni na le no nkai. Na hele ko na le fiayo ehiwa ni che. Ga ni ba ye ga 10 years o. Inami ne le no ya. Ndeka. Ma chaga ba si renta Gadangme film no ni yo ka je se di mi wo ma so ni wo jwele o blaye ke hibeji ke yebeji ni ameto de ke gbe na me ake ese be ni sabi grand awo yi ni no ni chodi ka se ni baba o ye berin ba ga no ba to gan ye yo de na mama kola ni gba ba gbadi berin na ke ho kwe ga makola body yo ni wosa o ma bemeni yo mi yede jeni je makola shie na me te shia amebie ke so se e ha me ko be no bueno ni wo chon wo ke makola wo ha me ni wo he bogo kwenge sha chebe wo he ameno no fe so se ni na sha o ke pa jira no obunja
Você money o ache be kukule. Yomo money o watage achele shankaba. Kebe wala kwa uchuke ya. Ni achwa keba. Ni official ake woma jala wohan be ni yo je da court ya sabu bank de ja odna game nyoma. Lo ko ba kanjela sani lo efe gramanu lo bina question de jilari o fe Omanye Queen Asala Papa Omanye Mama Omanye Mama Tell me if I feel it. Oh, tell me if I feel it. Yo man bi be ene nye fe nye himbe ka nye to imfa
ake no fe no ni ete no nye de nche nye na ake ni bi papa e ka mo metria no ni amba afi kewa e hawo shimo ni bi kokume na amba afi ake mmanya waligbe ni ji na ehu eno ameno kopoten na amba afi ni ehia ojugba de nche ki ahye mmanya waligbe ni ji nyoma enyoke enyon no ne wo obomoden ni onatri no tashi wakafe ba abanye gbe no ya chi Obęnkė ni fe mo na emi be trouble woni fe mo bi aje ni wakabawa nyera don kamito ebo shimbo meni yebu awetun nuchumo na emi isaka mati amegbe ta machon makeup lo yen ni asa fefo ne New Looks and Beauty Clinic la pogas telephone boyji 02422 76348 agbene Nukina Fashion Home tashita bibiano ye goshe madaka here tutuntun telephone boyji 0543 204263 agbene Nales Collection le hamia spatre fefo ni na dia fefo ne telephone boyji 0244 531884 obana le kofiana hospital le tutuntun alo family health mo fian mo le egbe tutuntun oko sejeme obana le jeme agbene 8th Avenue le hu ha woni eni ojogba obana me tashibu show de telephone boyji 02466 59659 agbene Gold Star Air le nke echenchon obanu ame bana ke ko le ba bonfa ame telephone boyji 0303 933 273 alo 0303 933 274 agbene Noble Trust Herbal Clinic le oni fe mo ne eboy nyomo ojogban Dr. George Donko obana me Banana Inn ya Abolo Junction ne telephone boyji 026 711 766 agbene Trustmont Enterprise le hamikete Fairphone House of Woodin ka agbene Mama Ikoko mefe obana me Mokola Shopping Mall phase 2 shop number GF 047 ame Methodist bookshop ye Rollins Park tutuntun telephone boyji 02444 38768 alo 0209 152649 low 0303 668439 agbene breakfast bar ame fio sobolo ka agbene mash cake na eko ame telephone boyji 0553121485 be trouble nke nyera don ka wokwemo kedi nye be wo be shida hanyi keme feni yebu am yechonji an nye fenye gba atamachi ne ko chi wuji mini apio nye fenye ka hia kwamochro ago jeme genye me be ehye